Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengi mwandiki wa mohoro ma nenda blogger uwikaine ta Simon Mwangi Muthiora natigitwo na igutha inene na Muthiora atigitwo na thutha wa mutambo wake wa Facebook page ire rari na mafollowers magana maingi kunino taifu cia riaritho na Muthiora amenyekanire ni namba nene ya Kenya thutha wa kurehe stories cia gikuo kia Jeff Mwathi na agikorwo akianika aria mahucikire na gikuo kiu king'ang'a-ini undu uria waguciriirie grupu nene ya Emotional Battalion to an extent afitha DCI kwambika uthuthuria wa gikuo kia Jeff na musika munene wa gikuo kiu DJ Faxo agikorwo agikomerwo ni cira ucio na riu blogger uyu Simon Mwangi Muthiora nionete nduma kwi utheri thutha wake kwaria na kurekereria ndeto ciegie Senator Karen Nyamu na Mwangi posted about Karen Nyamu having a black eye na kugera mtambo wake wa Facebook. Mwangi augite we hamuogopi, mnapiga hadi then ngumi za macho, ni kama hiyo msumari kiko sawa kama imefikisha watu hapa. Mwangi agakirikia na mitheko agitaririo ria Karen aguthitwo nguji ya maitho na gutigwo na ngurano na ni ndumiriri irakaritie Karen Nyamu kona ugite GBV gender based violence tiondo wa gukenererwo ona hanini. She went ahead gucokeria blogger uyu na kurekereria mbica other pictures ya muthenya uria ahurirwo seno ikiri na ritho itune riria kiri igongona ria Scout Nyeri County na Karen niaugite na kwira Mwangi, ukikosa content unatuletea kile umesikia wa mama wa plot yenu wakisema this is the same event, where is the black eye, na vile nilikuwa nimekuheshimu time ya justice for Jeff kube ni ubuthe. Karen agicokeria blogger uyu kuga ni ndeto cia muhahi alandika na kwaga gukorwo no ndeto cia ubuthe akiheanaga ciege justice for Jeff. Karen akiaria ta anti wa mutigaire Jeff Mwathi na hau niho page ya mtambo wa Facebook ya blogger irakininirwo na guthira ma followers make magitigwo magegete. Kikuyu Daily News, subscribe.